Ole, he video chuan in LADC lam news kan react dona pumang heta hian in a channel a nimina ron post to a ka channel a po ka shout out sak heng he ama ro chu duain views anei tamlo tlet maya chuwa chuan in kan ron react thale dona ni LADC a MNF sarkar a hingem ni ti in pumang heta website I the long tlai post ti apo khanin chiar tur a om heng he a engpo ni se tu na chuan in kan en hawanga kan react hawang February ni somni le pakua sang ni somni le pali ania Lai Autonomous District Council Chief Executive Member Puvi Zirsanga kai ruai MNF sarkar chu aking meka Chief Executive Member ni Lai Puvi Zirsanga chuan atul chuan adin mun kian san a hre lo ti asoi voin khan longtlaya thuthar thedar tu ten Puvi Zirsanga hi achambara muin thilom danan zota Puvi Zirsanga chuan MNF Legislature Party a member then khatle MDC dangte intiam rualin CM atanga bang turin an norti asoya ngorolok hey CM LADC nina bansan tura shetirna a inti a tichuanin name of MDC constituency heng ho hian in mingan sign ni oma ni som pathum a oma engpo ni se kan ngai thazel photang Puvi Zirsanga chuan tun thla February ni kwa khan Legislature Party leader atanga banna deputy leader hena athe lut ti soin MNF Legislature Party chuan a banna chu an hnola CM din hun po chel zui ani ti asoya leader tan an pom lo ani chuan CM hi ni zui thei ani lo ti asoi bok ngai thale photang Puvi Zirsanga chuan Lai Autonomous District Council MNF kai ruai sarkar thatak om zui zel theinan tuna MNF MDC te hi in lamle tin ron kir sela CM thak andu ani poin englai poin adin hunatanga in hu niama engchan voma chelo po a hre lo ti asoi Special Judge Anti-Corruption Act in thiam lo achantir LADC a CM hian achunga court thurem na chu lungoi lovin high court a azual kowa high court chuan court thurem na omsa chu kalpui chunjom lo tura ati lai ni in hetiang boruak kara hian elected MDC somni panga omna LADC a MDC som pathum te chuan governor hna Puvi Zirsanga chuan thlop tu member anei nga tok lo ti hrilin sarkar thar apian theinan ma la turin an nge na va buai serious de uve tero sarkar thar apian theina tura ma la turin an nge na heng MDC zinga hian BJP le INC MDC pakhat ve ve po an tel CM Puvi Zirsanga thu sei ilo ngai thak chun zomang Kanai Autonomous District Council politics reveal la hian mi pui tena thu dik an fiat le tin ni dan an fiat hi an chan vo ni in ka ria tu wang chuan tin ni dan tu fiat ka du ani in mi fiat le kan fiat hanin kani na le din hun hi Ibuin kahatian mema tu bangin MNF Legislature Party leader kanina po banda dead ni kuwa February tang ile kamni palikan MNF Legislature Party deputy leader nena ka submit to wa tituan ni som pakhat February kan MNF Legislature Party tuan an ngai tua tu ta tuan kan Legislature Party tuan min pom sak talawa min pom sak ta lo a tuan hetian office te tu kalakal in kalu ania tu tiang ani nuwa MNF Party MDC ten katen CM bang tu
ra min han nora legislator party leader kan ni na po pom lo anga til anan ti le tu riat thiam har sa ka ti le maya a boy ve deu ni kha heta pakhata bana theluta a bana langai lowe an lo ti saka ti chuanin he lama an mani polmi thoin ti kha dan lo ti le boxi a khalai khanin nia riru chu boy ve du khopang I puvi zir sang atan po hian mo tianga an do na ni chuan legislator party meeting a khan tlang takin an ngai dan le du dan kha soi thuak mai sela thatu hi ani ka din mun ni ka in de tianga a dol tang ga lo honin ka tho pui MDC te le party ho tu ten ro pui takin min lo huak to a tu de tung tuan he mo puna sang takahi kian san tu la ka hiat na wangin ka kian san kha ani a mi ten ADC MDC te hi state sarkar lamapia nga kalanin mi an soi thi chungunung chungbu ang siala mi an lo te khin to thina tu vain kan ram le nam angam mual phung na ani a tun thleng hian MNA party hian LADC a MDC nga berin sarkar na ala siam tia MDC MDC then khat te hian state sarkar lai JPM party azwan lo ri an du him ani lawa an le khajiak anga keima ngora banga hetianga ankal ani tuan toma takin lo le sila ke tu kabang thireng ani kan legislator party chunga leadership in thaki kalo soi to angin rem katia ke tuan ni na engma kan nei ve angai reng lo ve kan ADC puite abi takin chakma MDC te ang maya se sarkar lai piang azua na hi kanam le nam ta amual putha katiani tin de PM party le kan CM dong tak ulal duama te tu soidan hero pui katia a democracy le ani hiu mi puyoin ege ngai dan ron soi ro ki tu ngai dan kala siam thiam chia lo ngai thak zo pho tangai video hi ani tuan state kan sarkar bangin district council kan party sarkar moi lo taka din tum na kan nei lo hetianga stability lo wi tu ka MDC ten sarkar lai piang an rom mai je le hi an mani thang tu mi pui an za omani tu wangin that takin party dang sarkar po ni sila kan thok la mang ti zong khan MLA election campaign lai tangin a soi thin kha ani a atu hi a dikin a zom kati hetiang chung a jet PM party lama wa duan hi an tum lu ni tuan apoi tak zetin ka a chakmakang silang sowin LADC po amual po ve hi tha katilawa tu wan tu ne MDC te lo le vek sila an mani ne leader dang thang ila LADC a hian MNA legislator party MNA party hian sarkar ne hi tuang taka akal pui le hi tha katia tu tiam tu tuan kanen bok ani tu kan sarkar lai party sin sima ruan lo du na ru an nei lawa keima awa ngai tianga an ani tuan legislator party leader kani na hi kaban san thia engma ni na nei lowin ga he lawa sarkar thar MNA legislator party sarkar thar lo piang tu ra hi ka thei to pa kan pui kain kuamani ato ber kan soi du chu
legislator party ti le executive committee ti tung ta ni soi pia ka du in than na party in election kan contest theva tuta kan party tanga MDC MLA kan than thin te hian legislator party andina chu legislator party andina chuan member to MLA kan ti te MDC kan ti te hi an ni a ti chuan chu ho chuan leader an thanga legislator party leader an thanga chu leader chu sarkar formation a chief minister tu ti na ni council ai ro chuan chief executive committee member ti ni turani ti chuan MNF legislator party leader ni na ka ban chuan hian min pom sak selang chuan CM a hi ka bang mai turani automatically in badan pom du lo amaro chu heta tang hanan lo tile chia boxia ta hanam boy chia ti chuan MNF legislator party ni chuan sarkar kan siam ta ka chuan executive committee kan forma CM min akai huaya executive committee atuan MNF legislator party MDC kan ti ho ka member an ni vek lo office holder ho ka executive committee member ti a committee apua kan kalda na ni tu wang tuan na hian leader ni na to bang alom CM ni na bang nei nem an ti hitu legislator pian dan le executive committee pian dan hi kan the tiang lo ding de win an lang kelai hian MDC MNF te kan ka leadership kha tang takin kan ka ban ka pom selang tuan CMD ka bang mai tu re ni ti kha ka soi du a pura hian ani na tak kan soi du tuan MNF legislator party hian member somom le pakhat kan lo ma tumi atuan MNF legislator party a hian leader kalani reng ani amaro tu voina ka thian te MNF MDC ten ka chuak ten ke ma leadership du lo rim te ba an chuak a hi poi ka ti a MNF legislator party executive sarkar siam le tura an lo ki le hi ka be se tata tu tiang tu tuan ka soma lungrual takin ngun takin loi ngai tu ate ka leadership na nuaya ani lovin leader an than na nuaya LADC a hian MNF executive committee hi din le ilati ka du tu samani a tu kong a lo tin the na tu a lo tin the na tu tuan ke hian en kim ka kal san huwa ma ka member pui dom tak tak te ka so mani in halai a hian mi pui te poin thil kal phung in lo hiat ka du angai nom khop mai a soifia tha khop mai soifia po tikha chuanin enge boina tak ti kha a chiang ta a tira thete han ngai thla kha chuanin chiang vak lo ma ro chu han ngai thak tluan kha chuanin a chiang ta ani mi pui lam khan in enge in ngai dan ron comment ula ke chu ka comment vak du lo wa mi hi chu hemi issue hi chu thi hian in lakal chhori anga nakina enge a final result niang MNF lampangin heta tangin thuan ron nei don em thu chuan nei don em engtin nge tiang hi omang ti kha hriat kha chak om to ni hi aron bo ruak chhole viau theya amaro chu ke ni chuanin te tai hianin kan du tok riang kan re ke hi kan soi thui vak ri lawang a chan chu a tong film khuranga ya re thiam em thil te han thleng chho phot se nakina news te ala om le ka ringa chu chu kan react le don ani ole khati zong kha hemi video ta na karon ti chho theite ani lo me